Hare Krishna, everyone. I'm now going to recite first 10 verses of Mukundamala Stotra, which is composed by Kulasekara Alvar from South India. Goshyate yasya nagare rangayatra dine dine tam aham shirasa vande rajanam kulashekaram. श्रीवल्लभेति वरदेति तया दया परेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्द. Sutra number 2. Move the screen. Okay, Prabhuji. Screen movement. Second verse. Already there. Hare Krishna. Prabhuji, I can see. I hope others can see the screen. I'm able to see it. I don't know. I'm not able to see. I am not able to see. It is stuck in screen 1. It is moved. I also cannot see. You also cannot see? We cannot see. 1 minute. I don't know why. Now? Yes. Verse number 2. Jayatu Jayatu Devo Devaki Nandanoyam Jayatu Jayatu Krishno Vrishni Vamsha Pradipaha Jayatu Jayatu Megha Shyamala Komalangaha Jayatu Jayatu Prithvi Bhara Nasho Mukundaha. Sutra number 3. Mukunda Morna Pranipatya Yache Bhavantam Ekantam Iyantam Artham Avismrutistva Charanara Bhave Bhave Mestu Bhavat Prasadat. Verse number 4. Naham vande tava charanayor-dvandvam advandvaheto kumbhi pakam gurumapi hare narakam napanetum ramya rama mrudutanulata nandane napirantum bhave bhave hridaya bhavane Bhavayeyam Bhavantam. Sutra number 5. Nasta dharmena vasunichaye naiva kamopabhoge yadbhavyam tadbhavatu bhagavan purva karmanurupam etat prarthyam mama bahumatam janma janmantarepi Tvatpadamboruha yugagata nischala bhaktirastu. Sutra number 6. Diviva bhuviva mamastu vasaha narakeva narakantaka prakamam avadhirita sharadara vindau Charanau te marane pi chintayami. Verse number 7. Chintayami harim yeva santatam mandahasa muditananambujam nandagopatanayam paratparam
नारदादिमुनिवृन्द वन्दितम्। वर्स नंबर 8। करचरण सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषि भुज वीचि व्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि वेगाज्ञापीय तेजो जलौघम् भवमरुपरिखिन्नः क्लेशमद्य त्यजामि। वर्ष नंबर 9। सरसिजनयने शशङ्खचक्रे मुरभिरिमा विरमस्व चित्तरन्तुम् सुखतरम् अपरं न जातु जाने हरिचरण स्मरण अमृतेन तुल्यम्। वर्ष नंबर 10। माभिर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यमीश्वरं यातनाः नैवामि प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः आलस्यं व्यपनीय भक्तिसुलभं ध्यायस्व नारायणम् लोकस्य व्यसनापनोदनकरो दासस्य किं न क्षमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।